Krama Banjar Adat Puragai, Ngemargiang Rainan Saraswati, Ring Pura Tapsai, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Dawakali Rahina Sanesampun Lintang. Pemargin piodalan kemilatin samian Krama Banjar Adat Puragai. Piodalan Ring Pura Tapsai Banjar Adat Puragai, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, ketaipun kemargiang ping 3 pemekas nemonin Rahina Budi Cemeng Klau, Sukra Manis Klau, yaden dikalaning Rahina Saraswati. Perjuru Banjar Adat Puragai nengah dite astawa mosang, piodalan sani sinarengan sareng pakeling Rahina Saraswati kemargiang selami Rahina, sani kedulurin antuk ngaturang bakti ring pelingge. Seranu perkara sani kangen wantah ayaban sorohan pebangkit, saring surya munggah suci tegap antuk pemargin upacara pecaruan. Dawak Rahina Saraswati ake pisan pemendak sani tangkil. Rahina Saraswati sani pindah ke gala dunyane daging pengeruhan, wawinan sani tangkil aki anuwantah para siswa sekolah. Piodalan Ring Pura Pejinengan Gunung Tapsai punika pang 3 memargi, maka sami punika pemargi ini pengenam sasihan nganggen patokan paukon punika pertama Budi Cemeng Klau, kaping kalih Sukra Manis Klau, sane kaping 3 memargi mangkin punika piodalan Saraswati. Pengayah Pura Tapsai Jeremangku Rasna Mimben Latarang, linggih Ida Betari Sri, Betari Umum Yaden Saraswati Irika, Kaptiang Presiden Rades Nician Kasuketan Sahanin Jepang Penguruhan Krama. Genah linggih Ida Betara Tri Sri Upusad Sedana, sedagingipun sejatine Betari Sri, Betari Umo kelawan Betari Saraswati. Ring sejeroning filosofi punika, tato-tato punika kawastaning Sri Rambut Sedana, Sri ngaran Merta, Sedana ngaran Amerta. Kalian Banjar Adat Puragai nyaman Bude Ngowahin, ya diaston Pura Tapsai sampun akeh keuningin krama, sawisaen akeh sane pedak tangkil, nanging serana sane wenten irike kanton kirang inggian ring kuentanan kena parkir, genah toya utawi embung yaden serana ring beji. Selami puniki Banjar Adat Puragai nanin ngemuliang wantuan saking pemerintah provinsi yaden Pemkab Karangasem, nanging wantuan punika amung preside kanggen nuku prabiya pemargin piodalan. Yang masih kurang perluasan niki ingin parkir daler ring jeroan, daler niki genah payogan Ida Betari daler jane kantun sempit genten. Belum bisa untuk fasilitasnya belum, karena biaya pekaranya dana masyarakat yang sangat minim sekali. Ring selaturipun pemerintah Kaptiang menesahan urati majang pemargin pembangunan irika pemekas ring serana sane kebuatan. Desak Aryani